Poštovani gledatelji, dobar vam večer, dobrodošli u ovu svakodnevicu koju smo pripremili za kraj tjedna. Preda mnom na stolu ima svačega, uistinu mi je lijepo, ne žalim se, a sa mnom su u studiju Sanja Bančević-Medenica i Boris Hajoš, organizatori ove godine Coffee i Choco Festa. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Sam naziv je zapravo novitet, ove godine ima malo više noviteta za ovo treće izdanje. Što je sve novo? Pa za početak je novi koncept, znači spojili smo dva festivala u jedan, festival kave i festival čokolade Zagreb Choco Fest, tako da sad imamo Zagreb Coffee and Choco Fest. Znači, dva užitka u jednom. Dvije ovisnosti, ako bi ja mogao dodati. Zatim nova je lokacija. Lokacija je ovaj put Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, HDLU ili popularnija džamija na trgu žrtava fašizma i datum je malo pomaknut od 6. do 9. veljače ove godine, uoči Valentinova tjedan. Evo ovdje na stolu istinu imamo svačega, domine, šah, ploča. Ko bi rekao da se toliko toga može napraviti od čokolade? Pa evo, čokolada je strast, čokolada je ljubavi, Zagreb će biti doslovce raj za čokoholičare, čokoljupce, kavoljupce, kavopilce i sve ostali koji vole kavu i čokoladu. Uglavnom, mi smo okupili većinu malih, uglavnom i srednjih proizvođača kave, odnosno uvoznika, odnosno distributera i proizvođača malih pralina i čokolada. Evo, mi smo ovdje donijeli ove naše neke male samoborske čokoladne delicije koje će tamo predstaviti, ali recimo predstavit ćemo i vrlo zgodne, ajmo reći vrlo egzotične čokolade. Evo ovdje imamo jednu poput čokolade iz Splita od Nadaline sa drniškim pršutom koji je ovako spojio nespojivo doslovce, inače on je poznat po miješanju okusa, ima čokolade i sa lavandom, maslinovim uljem, biberom, sa svačim papričicama i tako dalje, međutim bit će super. Imamo i isto tako, evo, ako niste znali, u Samoboru su otkriveni tartufi, to su ovi ovdje. Neću vam reći od čega su, ja ću reći samo da su ovako biljnog i životinjskog porijekla, od čega su neke gledatelji otkrili kada dođu. Znači nisu za vegetarijance? Nisu uopće. Ja bih ispravila Borisa, mislim jedna firma kao Ili nije baš tako mala u svijetu kave, a ili Frank kod nas, tako da imamo velike kave i male čokolade. Kad je riječ o izlagačima, jesu li domaći, evo ili nije, ali neki drugi, je li naglasak na domaćim proizvođačima čokolade? Pa u principu da, festival se isprofilirao kao festival malih proizvođača, mi ih nazovemo butik ili handmade čokolade i on u tom smislu ima veliku važnost, ja bih rekla, jer svaki put dođe netko novi ko se ispromovira i koji onda dalje plasira svoje proizvode. Koji su ovako zanimljivi izlagači, osim evo ploče, to je zapravo od prošle godine, ove godine je pršut, što još ima ovako tih zanimljivosti što će gledatelji možda vidjeti prvi put? Pa prvi put će se predstaviti recimo jako zanimljiva čokolaterija iz Križevaca, to je zapravo udruga invalida Križevaca i oni imaju svoju čokolateriju, rade praline, predivne čokolade, tako da tu je jedan prekrasan spoj posla i strasti, da, kroz udrugu koja znači pomaže i zajednici. Oni prvi put dolaze, zatim imat ćemo ruske čokolade, imali smo ih i na prvom Choco Festu, ali od jednog proizvođača, ovdje će biti više proizvođača na kupu. Osim spomenutih, ovo je premijera sa drniškim pršutom, nekima će se svidjeti. Jeste vi probali? Jesmo. Pa Marinko mi je rekao da je on to radio na tragu, rađena je do sada čokolada sa soli, tako da s obzirom da je pršut slan, to je mljeveno, specifično. Da. On kaže da je to za ekstremiste. Da, imat će da oda malu i tajnu i čokoladu sa čvarcima, a ja mislim da će naš Marinko napraviti sljedeće godine i sa kulenom. To je valjda sljedeće da pokrijemo i kontinent i obalu, ne? Sad smo otkrili zapravo tajnu što je u ovoj bočici, naime samoborski tartufi. Jesu. Pa mi smo shvatili da su Istrijani jako dobar posao napravili sa turizmom koji se bazira na enologiji i gastronomiji sa tartufima. Evo sad ćemo ih malo kopirati, ali na naš samoborski način, slatki, tako da će Samobor osim češnjovki, osim kremšnite, osim fašnika, osim muštarde imati i evo tu tartufe da ih malo pokažemo. Ovako su ružno izgledaju, ali jako su fini, poslije
ćete ih probati ako se ufate, ali ja mislim da budete, jer je zanimljivo da ti čvarci nisu slani, nego su doslovce slatki i onda kad se samelju onda daju jedan fini notu čokoladi. Čvarkolada. Ja bih dodala isto tako jedna potpuna novost u Hrvatskoj i premijera opet na festivalu je da dio grupacije Ili koji dolaze s kavom je čokolada do Mori, to je jedna od najboljih talijanskih čokolada i oni će ju ekskluzivno na festivalu prezentirati javnosti, znači još nije u prodaji, znači od tad kreće. Znači Rusi, Italijani, ima i stranih izlagača. Ima, da. Ima i slovenska kava, odnosno sad po našem Hrvatska i tako da evo od svukud pomalo smo pobrali stvari, ali bit će dobro. Možda samo da kažem da imamo i međunarodnu jaku ekipu umjetničku obzirom na mjesto gdje se nalazimo, a to je Dom hrvatskih likovnih umjetnika na Trgu žrtava fašizma, popularna, poznata, stara, odnosno bivša džamija i dovodimo vam vrlo velike svjetski poznate umjetnike. Jedna je gospođa Karen Eland, ona je slikarica iz Amerike koja je prva u svijetu, zapravo među prvima, počela slikati kavom i čokoladom i onom tekućom kod čokoladom, a isto tako i ovim kockicama kao pastelama i ona slika zapravo replicira velika dijela majstora od ne znam Da Vincija, Michelangela, jasno sve sa kavom u ruci, imamo analizu sa šalicom kave i tako, Mojsija koji drži čokoladu i tako, malo se šali na taj način i to. A drugi veliki umjetnik je Samir Strati, on je Albanac koji živi više po svijetu nego u svojoj zemlji, on je osvojač 7 Guinnessovih rekorda zbog veličine svojih mozaika koji su ogromni, koji su veliki po 20 metara, ne znam, 250 kvadrata je bio jedan veliki koji je rađen od 1.000.000 zrna kave. 25 kvadrata. Pardon, evo, ja volim uveličavati, moj posao je da uveličam stvari, ali impresivni su i po veličini i po materijalu, jer koristi i umjetne nokte ženske od kojih je napravio portret Leonarda da Vincija, onda plutene čepove upotrijebio za veliki čačkalice, onda slikarske kistove radio ogroman isto jedan veliki, to su zapravo murali, to su zidne nekakve, ajmo reći, tvorevine, to nije ni mozaik ni slika, to je, ajmo reći, skulptura velika i ovdje će na festivalu raditi mozaike od raznih vrsta kave, od onih sirovih, malo rješ pečenih, malo manje pečenih i tako da će biti jako zanimljivo. Nastavit ćemo Čoko Festu nakon kratkog predaha. Zodex čaj namijenjen je ublažavanju problema nastalih kao posljedica infekcije urinarnog trakta i prostate ili prisustva kamena ili pijeska u bubrezima, mjehura ili žuči. Potpomaže otapanju kamenca i djeluje zaštitno kod ponovne pojave kamena ili pijeska. Djeluje kroz pojačano lučenje mokračne kiseline gdje dolazi do postupnog čišćenja bubrega i uretre od ispranog taloga mulja i pijeska, ubrzavajući proces epitelizacije oštećenog tkiva. Ublažava grčeve i bolove te utječe na smanjenje tjelesne temperature izazvane upalnim procesima, tako da cijeli proces prolazi prilično bezbolno. Čaj ima blagotvorni efekt i na upalne procese mokračnih kanala i infekcije prostate izazvane kako gram pozitivnim bakterijama, tako i gram negativnim bakterijama. Povoljno utječe na smanjenje razine ureje i kreatinina u krvi te ima povoljan efekt kod pojedinačnih cisti bubrega. Zbog svog blagotvornog djelovanja na kompletan rad urinarnog trakta, Zodex čaj mogu koristiti i potpuno zdrave osobe. I zato nemojte čekati. Nazovite odmah na naš broj telefona 0178999999 i naručite svoj Zodex čaj po cijeni od 230 kuna za jedno pakiranje, a za 2 pakiranja platit ćete 438 kuna. Mogućnost plaćanja daje s karticom na 3 rate po 146 kuna, plus troškovi dostave. Nazovite odmah. Ponovno smo u studiju, prije pauze pričali smo o Coffee i Čoko Festu koji će se održati u Zagrebu početkom veljače. Ove godine već smo spomenuli, novitet je da je tu i kava, zbog toga imate i jednu zanimljivost, to je naime gatara.
Da, kakav bi to bio festival kave i priča o kavi bez jedne prave gatare. Tako da mi smo angažirali jednu mladu i atraktivnu, već gataru koja će biti prisutna tamo cijelo vrijeme od 10 do 21 na posebnom štandu i svi koji budu imali hrabrosti moći će doći tamo i vidjeti što kažu zvijezde i što kaže šalica kad se okrene. Znači sistem je da će dobiti kavu, popiti kavu, krenuti šalicu i onda Besplatno? kako bude. Nije besplatno jer mislim da je bila prevelika gužva, ali neće ni biti velika cijena. Spominjali smo prije pauze likovni program, tu je i zanimljiv glazbeni, naime doveli ste glazbenike iz jedne jako daleke zemlje. Pa Afrika je inače zemlja kakaovca i zemlja kave. 70% svjetske proizvodnje kakaovca je u Africi i to je tako da smo htjeli malo taj duh Afrike donijeti u Zagreb. Tako da imamo jednog glazbenika iz Senegala, Ismaila Bande Komi se zove, sa svojim bendom koji je iz Zagreba. Oni će na džembama u subotu navečer u 20 do 22 sata zabavljati sve posjetitelje, znači šetat će se, mijenjat će lokacije unutar popularne džamije, tako da ja ovim putem pozivam sve gledatelje da dođu i da se razveseli uz glazbu. Što je s radionicama ove godine? Prošle godine ste imali radionice vezane uz čokoladu, sad je tu i kava. Kakve će se sve radionice održavati? Pa radionice sirove hrane, pa ovaj put čokolade, znači kako se radi sirova čokolada. Zatim ono generalno što je, čini mi se, trend ove godine na festivalu je da su svi nekako se koncipirali oko slanih jela. Valjda slastica više ili slatko nije izazov kad je čokolada u pitanju, tako da imamo čoko pastu, znači jednu radionicu gdje će se raditi tjestenina od čokolade pa sa umakom od maslinovog ulja koji će se pokazati i vrlo je ukusno, mi smo ga testirali. Zatim spomenuta radionica Borisovih samoboraca sa praline od čvaraka. Zatim jedna latinoamerička priča, restoran Lobby i njihov šef će raditi čili varijacije sa čokoladom, znači malo ljuto. Imat ćemo radionicu i konoplje. Konoplja je sad u modi, legalizirana u Americi, a mi ćemo imati hemp tortu, chocolate hemp cake, odnosno od gastro komada. Doći će kuhati tortu, znači od čokolade s konopljom. Sad postoji i konoplja, odnosno i konopljino ulje, čokolada i sa uljem i sa sjemenkama, ali onim industrijskim, ne onim što je halucinogenim. Međutim, zgodno je što je čokolada isto tako ima opojna sredstva, jer zašto je čokolada toliko popularna? Razlog je taj što u sebi ima jedan, to se zove fenilmetilamin hormon koji potiče zaljubljenost, odnosno koji izaziva stanje jednako kad smo zaljubljeni, zato je vjerojatno svi volimo. I ima jedna zgodna poslovica koja kaže da u anketi od 10 ljudi 9 priznaje da voli čokoladu, a 10 laže. Ja bih, ako smijem reći, jednu jako zanimljivu po meni radionicu, a to je cake design. Jako je to sad i nove torte koje su kao Chanelove torbice, pa sve ovo što vam je naprosto izgleda kao pravo i žao vam je jest. Žao uopće pojesti to. Oni će tamo demonstrirati kako se to radi od početka do kraja, tako da sparivanje vina i čokolade tradicionalno. Otim je riječ iz usta. Dobra vina, naši stalni partneri dobri, oni će sparivati 5 vrsta vina sa čokoladom, zatim sparivat ćemo cigare, konjak, kavu i čokoladu u jednoj radionici. Više užitaka odjednom. Da. Pa tako je, evo, imat ćemo i još, ali to će Sanja već bolje zna, u nedjelju. Djeca će uživati posebno, imat ćemo zgodnu radionicu od oblikovanja od tičino mase, to je masa koju slastičari rabe za ukrašavanje torti, a jestiva je, ne. Isto tako onda imat ćemo jednu radionicu o pripravljanju, odnosno nećemo reći kuhanju kave, jer se kava zapravo pekla u Turskoj na žaru, znači u onoj džezvi tradicionalnoj iz Teneo Coffee Shopa. To su dečki koji su hodajuća enciklopedija kave, koji znaju i kako se kava radila najbolja prije, kako se danas najbolje radila, sigurno će i znati koja će se kava u budućnosti najbolje raditi, tako da evo imamo sve pokriveno. Imate li neke podatke koliko je ljudi prošle godine prošlo kroz šator na trgu? Pa u prosjeku negdje oko 250.000 ljudi sigurno. Znači u prethodna 2 festivala oko 500.000 ljudi. Znači interes sličan očekujete i ove godine?
Pa je, sigurno. Ja pozivam ovom prilikom gledatelje da sav program imaju na web stranicama našim. Adresa je www.zagreb-coffee na engleskom-chocofest.com. Isto tako i na Facebooku mogu naći sve informacije. Predstavljeni su svi izvođači i izlagatelji i to je, mislim, najjednostavniji način da saznaju što će se dešavati svakoga dana. Koja je zapravo tajna? Svi stalno govore recesija je, ali ljudi ipak ne mogu odoljeti čokoladi, čini se. Pa ja mislim da je tajna u pozitivnoj energiji. Ta tajna vrijedi za nas organizatora. Nije lako organizirati takav festival danas, stvarno financijski je to vrlo zahtjevno, ali nekako naša upornost, pa onda mnogi dobri ljudi, naši sponzori kojima se ovim putem stvarno zahvaljujemo, koji su nam pružili ruku i pomogli, jer bez njih to stvarno ne bi bilo moguće organizirati. I tako da evo idemo 3. godinu za redom, a onda kad se to sve počne odvijeti, onda opet ljudi koji dolaze, tako jedna pozitivna energija vas hrani da onda idete dalje. A izgleda da se svako odluči poslije depresivnog siječnja koji dolazi poslije 12. mjeseca, odluči si priuštiti neko malo zadovoljstvo ili šalice kave i kockice čokolade. Pa ja mislim da je to najvidljivije zapravo u nedjelju kada je naš tradicionalni dječji dan, jer tada vam roditelji doslovce djecu moraju držati pod kontrolom, mislim, jer njihov osmijeh i umazana usta govore najviše zapravo zašto je čokolada svima nama draga i popularna. Jel? Koliko su popularne radionice kad su se održavale? Jeste zadovoljni interesom za njih? Pa jesmo, ja moram reći da već imamo jako puno upita preko Facebooka i našeg e-maila o održavanjima, o terminima, o rezervacijama, ali rezervacije nećemo raditi online, nego baš na licu mjesta na infopultu. I ono što je stvarno fascinantno je da svi onako vrlo pobožno sjede, prate sve što se događa, neki zapisuju recepte, pitaju, tako da ko u školici je. Imate li tokom godine pitanja kad će ponovno Chocofest? I ne samo iz Hrvatske, nego evo iz Facebooka, i mi ih pozdravljamo ovim putem ako nas vide u Bosni. Dolaze ljudi iz Bosne i Slovenije, lani su bili turisti čak i iz Australije, iz Amerike, tako da ima odasvuda ljudi. Koliko traju same pripreme za Chocofest? Kad ste počeli pripremati ovaj? Pa zapravo mi već sad imamo ideje za sljedeći i malo razgovaramo o tomu, a onda čim završi ovaj, krenu lagano pripreme, a onda od ljeta baš smo intenzivno radili. To je velika komunikacija, što sa izlagačima, što programski dio, pa financijski dio, tako da ima dosta posla. Za kraj vas moram pitati, ovo izgleda kao posao iz snova, ali kad su kilogrami u pitanju vjerojatno nije baš. Kako izdržite, jel odolite, ne odolite? Kako ko, recimo, na Borisu se vidi da teško odoljeva, ali poanta priče je da kad jedete čokoladu sa visokim postotkom kakaovca, to su znači čokolade 70-72, onda ne možete puno pojesti. A ona sa tim postotkom kakaovca ima i zdrava, nutricionistička svojstva. Zapravo jako zdravo. Čuva zube, krvni tlak, smiruje vas znači, i tako dalje. samo pozitivni efekti. Ovime smo došli do kraja. Ali pardon, prije samog kraja ja znam da novinari su nemoćni bez mobitela i da vam je to sastavni dio vašeg aksesuara, ako sam to dobro rekao, pa evo, ja vam poklanjam jedan mali čokoladni mobitel. Poklonom smo došli do kraja, hvala vam što ste došli. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, mi se opraštamo od vas. Naravno, ostanite i dalje uz program Jabuke TV. Lijepi pozdrav.